والصلاة والسلام على سيد والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى قل الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم شكرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائی السلام علیکم حمد و درود کے بعد عاجزانہ و مؤدبانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر مولا کریم بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان نے فتنیات ہوندے بھی بنا عطا فرماوے اپنے پیاروں دا صدقہ کلمہ حق بولن دی توفیق بخشے بسم اللہ ٹاؤن کتا کلونی ملتان شریف دی اج دی مبارک عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ جشن
آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جس کا تمام برادرم محمد ندیم صاحب نے فرمایا اپنے رفقا سب دوست احباب دے تعاون نال خلاق کائنات انہاں دی اس عاجزانہ کاوش خدمت اہتمام نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کے بارگاہ رسالت مآب دے اندر شرف قبول فرما دارین دی سعادت بخشے مولا کریم اج دی اس عظیم محفل شریف نو نفع بخش ثابت فرما عزیزم جس موضوع تے کلام کراں گا اس دا عنوان ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین شرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے محفل میلاد شریف یہ بھی ایک نبی پاک دی تعظیم دی ایک صورت ہے محفل سجاؤ اپنے نبی پاک دی آمد دی اللہ رسول دے ذکر دی محفل یہ بھی ایک تعظیم ہے تو انشاءاللہ العزیز کافی مسائل میں جناب کے سامنے بیان کروں گا جو وقت دا تقاضا ہے ابتدا دے اندر چند گلاں گزارشات منبر شریف دے حوالے نالوں میں جناب کے سامنے پیش کرن لگا 50 سال تو تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منبر شریف مظلوم ہے ظلم ہویا اس منبر شریف نہ اہل وارث بنے جس دا خمیازہ نبی پاک دی امت ادا پہ کرتی ہے گناہ دی شکل دے اندر جتنا نقصان اس وقت ہو چکا ہے مسلمانہ دا اہل سنت دا اتنا نقصان نہ تے وہابیہ کیتا ہے اہل سنت دا نہ دیوبندیہ کیتا ہے نہ شیعہ کیتا ہے خود اہل سنت دے ہتھوں اپنا نقصان ہوئے 4 طبقیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نو نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں نو نقصان پہنچایا ہے اہل سنت نو نقصان پہنچایا ہے نمبر 1 بھوپے پیر بھوپے توجہ ہے شریعت رسول دے دشمن مریدنیاں دے جھرمٹ دے اندر بیٹھ کے نا بے حیائی کرن والے مریدنی دیاں چیچیاں پھک کے چھوٹی انگل تیوال مریدنی کرن والے گڑونجو شاہ فلاں شاہ اللہ رسول دی شرح فرما دیے پیر ہوئے سیدنا پیر مہر علی دے رتبے دا برابر مریدنی پیر تو پردہ کرے اور مرید دا حق بڑھتا ہے مریدنی دا پردہ قائم رکھے لیکن افسوس ہے بھوپے پیر 2 نمبر جڑا صرف پیر مریدی نو معاش دا ذریعہ سمجھتے ہیں پیسے دا بچہ چھڑ گیا موڑ مرید کو لایا تے کٹا لائے گیا موڑ آیا تے بکرا لائے گیا انہاں نقصان پہنچائے دین نہیں دستا حق بڑھدا بیعت کر دے تے واضح آکھ دے اگر تو شراب پینے گا ساڈی تیری بیعت ختم سود کھائے گا ختم زنا کرے گا ختم تیرے بیٹے کی شادی تے کنجریاں خضرا دا ڈانس ہوئے گا بیعت ختم سانو تیرے نظرانہ دی لوڑ نہیں
سانو رسول اللہ دے دین دی لوڑ ہے لیکن انہاں بھوپے آکھا ہے مانو لئی آؤ جو کرو میں بیٹھا میں نال لے جا سا مریدانوں ایک تے انہاں آگ انہاں برباد کیتا ہے اہل سنت تے مذہب نو انہاں نقصان پہنچایا ہے نیٹ دے اتے حالات ویکھو تے ہزار ونک دا پیر بیٹھا ہے کوئی ٹافیاں لائی کوئی پستول لائی کوئی کرنٹ لائی کوئی جناب جھومرا لائی کوئی پتہ نہیں کی کچھ کرنا لائی اہل سنت دے مذہب نو انہاں بدنام کر کے رکھ ٹھیک ہے نمبر 2 فیسی ملا توجہ ہے بزرگ فرماتے ہیں جو طالب علم نبی پاک دا دین پڑھ رہے ہیں نا قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں فقہ پڑھ رہے ہیں اصول پڑھ رہے ہیں تفسیر پڑھ رہے ہیں دین دا علم حاصل کر رہے ہیں دوران طالب علمی علم پڑھ دیا اگر اس دے ذہن دے اندر نیت ارادہ ہے کہ میں دین پڑھ کے نا کہ میں دنیا کما سا پیسہ کما سا بزرگ فرمانے میں چھاٹ دے بس کر نہ پڑھ تیرے تے نبی دا دین پڑھنا آرام ہے تیرا مقصد ہی اُلاٹے دنیا ہے تے دین دنیا ہستے تا نہیں نا تے آخرت ہستے انہی ایمان دسو جنہاں العلماء ورثۃ الانبیاء دا تاج سر رکھا ہے کہ آسا رسول اللہ دے دین دے وارث ہاں او بھائی اللہ دے نبی تے پتھر کھاتے میدان طائف دا تسی مطالعہ کرو کافروں جدو اللہ دے رسول دین دی دعوت دیتی انہاں ظالماں پتھر مارے داڑھی مبارک خون دے نال آلود کرتا مبارک خون دے نال بھر گیا نالین رسول اللہ دی مبارک عظیم خون دے نال تر بتر اللہ دے نبی فرمایا میں دین پہنچایا ہے مصائب و آلام آئے میں صبر کیتا ہے میں اپنی امت تو اس دین دے بدلے اجرت معاملہ طلب نہ کرتا ان اجری الا علی اللہ رب العالمین میرا اجر میرے رب العالمین دے کول ہے نبی فرماوے اجر رب کول ہے تے عالم وارث آکھے 60 رکھ نبی پتھر کھاتے صحابہ اولادہ ذبح کرائیاں مولا حسین کربلا دے اندر 72 شہید ہوئے بڑے بڑے اولیاء وطن چھڑے دین دی خاطر قربانیاں دیتیاں آج یہ وارث آکھدے 70,000 ایک ملا آکھا اس آکھا میں 45 پہلو لیسا 45 سٹیک دا لیسا 4 کلو وڈے ہوٹل دا بکرا لیسا میں خطینو آسا جناب کسے پیڑ تے لے جا کے پلوان نال کشتی کرامنی ہے اے 90 جو مددہ پہ ہیں 90,000 برات تیرا 500 دیاری مزدوری کردہ ہے حالی تو رسول اللہ دے دین دا خادے میں پچھو بھرا پیو سوال 500 دیاری کر دیں تو 3 کروڑ دی گنڈی تے پھر میں ایک پمپ لا چکا ہے 2 پمپ پیٹرول دا لا چکا ہے تریے دی جگہ بدل بنائے حالی تو دین دا ایک خاتم تو تے اجر لے چکا ہے ایک تیری تقریر دا ₹1,00,000 تو جو دین بیان کیتا ہی دین تینو لکھ دے دیتا ہے اگا کی لوئے رسول نے فرمائے نجری اللہ رب العالمین میں جو کچھ دیتا ہے مسائب علامہ ہے میں صبر برداشت کی گا اگر اللہ دے کھول ہے تو دے عوام دے کھول لے چکا ہے سبحان اللہ اور ایسے بدماش میزبان آدھے سے ٹائم نہ بنائے وہ آدھے 60 یہ آدھے 50 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 واہ وہ دین دے بارے ساڈا پیر بہو بول رہا ہے ہاں میرا بھائی یہ ہو جا ظالم ملا دے بارے سلطان فرمایا اللہ
مصطفیٰ بھائی حاجی اللہ رسول جان دے دل دے راز ملا 60,000 70 90 ایک خاتم ہے ایک خاتم دا کم ہوں خاتم دا تے ہوں ہاتھ بن کے کھلا ہے مالک حکم کرے تے اے آکے لبیک حاضر یار دوسری پرے پڑے کیوں کو چودھری نوکر رکھتا ہے خاتم بھانے جانوراں دی خدمت کر خادم جو ہے تے خادم کرسی تے باہر تے چودھری نو آکھے آپ دے مالک نو آکھے پانی بارا کھڑے چو مینوں پیاس لگی گا پاوے نہ مچھاں کو لگنا نہ مرادہ خادم تو ہے حکم میرے سے اے حالی خادم ہے بیان دین کرنا ہے خادم دین دے روپیہ 70,000 رکھ ہے منہ محترام کرنا تے اندر اللہ سارا کام آدھر ادھر باہر ہوگی ساؤنڈ بٹا ہے نا بھائی میری طاقت تے کام میری طاقت ہو گیا تو میں ایک کو کھچا ہی دی طاقت ڈھیر ہے میں کو کھچ دے اگلا میں اگلا بھی چلنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ سید کریں گے ماشاءاللہ توجہ ہے نا سب ڈھاؤں گے کوئی دین دی خدمت نہیں دین دی خدمت نہیں ہو بھائی کہ دین دی خدمت مقصود ہوں دی تے رسول اللہ دی امت آج اجڑ دینا اجڑ دینا آج گناہ مسلمان اچنا ہوں دا ہاں اور جس فیس لئیے نا ظالم اگر 50 تائے ہو گیا 40 مل گیا دا رہ گیا اس روڈ تے گھٹی روکنی ہو فون کرنے ہو ساکنے باقی دا پہنچاؤ گھٹی میں پیڑ نکلیا تھا نہیں تے میں ڈور جا سا بدماشی اگے ملاد دا رہ گئے ایک سے پہنچاؤں تو پھر میں اندر گھٹی لیا تھا ایک دی دہشت بدماشی رسول اللہ دے ملاد نا ظالم چالنے لے 10 میں جانا تو آپ پڑھ ایڈے خوشام تھی تو بھی بجا اس گل دا دینا ہے وہ بھی لائن ہے گھنٹہ انہا خطاب کرنا 45 منٹ او میزبان دی تعریف کر سیں چاپلوسی کر سیں او دی خوشامد کر سیں او دی لائٹر دی تعریف کر سیں او دی چاولہ دی تعریف کر سیں چاولہ دی ویچ رس گلے تے بادامہ دی تعریف کر سیں 15 منٹ نبی دا ملا دین خادم اے نمبر 2 نمبر 3 شرابی نات خون سٹیج رسول تے جنہ دی 70,000 فیس یقیناً وہ شراب پیتے علم بھی ہے عوام اہل سنت پھر بھی سکتے سٹیج دا تقدس پامال کران دے داڑھی کترے پھر چھوٹی عمر دے جناب پھر اونا میک اپ نہ لانے کپڑے اونا زنانے پا کے آنے 70,000 اونا دی فیس ہے تیسرا طبقہ ہے جنہ رسول اللہ دی امت اور اہل سنت کو نقصان دے لڑکیاں اٹھ کھلوتی ہیں جوان چینل انہیں پڑھیں نہ اپنے ٹی وی تے انہیں تو پڑھ رہی مجمج پڑھ رہی دین کدے کیا یار مولی کتھے مار گئے عوام کدے ٹوڑ گئی تینوں بھی میں لقب دے سا عوام اہل سنت نو بھی تھا تیری خدمت بھی میں ترے سا اب میں یہ دے بولے والے خوئے نا نمبر 4 دیسی زبان بولے نا تلونگڑی نکیب تلونگڑی جانتے ہو ریوڑی شرلی پھٹاکا ان کی 40,000 فیس ہے آئی پھٹاکا مرے سے اوتے جب پاک کرے کاکھ نہیں دسناش خلاف شرع اس کلام پڑھنے خطیب اٹھا ودا کوئی شفقت چیمہ فلمہ بردر ہے وہ اس امت کو اس وقت کا بھئی اکلو فارغ ہے علم و ویلے وہ خطیب بن گیا 40,000 ان دی فیس ہے داڑھی چھلتا ہے موچی چھلتا ہے یہ چھلا گوگلو آتے باہر آتے تھے ان امدہ قرآن ہی نہیں بسم اللہ کلمہ ہی اٹھا پڑتا ہے غلط پڑھتا ہویا پیا نقصان آلے سنت تک بے شک کتنے ہو گئے 4 بھوپے پیر فیسی ملا شرابی نات خون تلونگڑی نکیب
تے بدنام اہل سنت، عوام اہل سنت نہیں، بدنام اہل سنت۔ اللہ دے ولیاں دے اُتے جڑے دربار تے آپا گند پائے، 4 بندے پنڈ دے اٹھی تے میلہ لوان دے پایا ساں تے چندہ دیو لاکھ کٹھا تھی گئے، 2 تھی گئے، 4 تھی گئے، میلہ پیا لگتا ہے۔ قرآن دا حکم بھی نہیں، رسول دا حکم بھی نہیں، ولی دا حکم بھی نہیں، کسی فقیر دی کتاب بھی نہیں، میلہ لوامنا اسلام وچ حرام ہے۔ ولی دا ہوتا ہے عرس، سمجھ آندی پئی نے، ولی دا عرس ہوتا ہے، ولی دے دربار تے عالم آمن خطاب کرن، قاری آمن قرآن دی تلاوت کرن، نبی سرور دے فنا خان صحیح شرائط دے مطابق آمن و نعت پڑھن، قبرستان دی میں حرمتی نہ ہوئے، بھامے عرصے کھانا نہ کھاتا جائے، قبرستان لنگر تقسیم نہ کیتا جائے، قبرن دے اتے پیر ماری جاؤ میں باہر کھاؤ، پانی باہر ونڈو، قبرستان دے حدود میں حرمتی نہ کرو، اسلام منع فرماندا ہے۔ لیکن آپا لوانے ہیں میلہ، ان میلے دے اتے ترائے دے بندہ دا میلہ ہے، موت دا خوب آیا کھلا ہے۔ انہیں عوام اہل سنت ہے، بدنام اہل سنت ہے، یہ اہل سنت دے متھے تے دھبا ہے، کالا کے بدنما سیاہ داغ، ورائٹی شو آیا کھلا، کنجریاں ناچ رہی ہے، خسرا ناچ رہی ہے، شراب پیتے میلہ مالک خسرے کو ولی دے دربار دے ہاتھ تے جڑی ہو جال گھاٹی او دے تھلے راتی ہے کوئی گناہ کر رہے خسرے نہ۔ چوتھی دیار بیبیاں دا میلہ ہے، جان دے وچ بندے بھی ہیں، ایویں صحیح، یہ اتھائی اکھا ہے صحیح، بارے میں یار مولوی لگے کھلے نہ ہوں میں نہ بندہ کیا تو سا عمل کروا تے بادشاہ عمران نہیں ہو گیا، آپ چنگے ہو گیا نا تے یہ نہ ہو گیا، یہ اپنی سزا مانتے آیا، میں تک یہ خلاف ہوں شروع ہے، میں ہون حق کے جامعہ نہ اللہ یوں بیٹھا رہا دا 1 سال ہور بوے آسان توبہ تائب ہوں تے والا مرے۔ یہ جاندہ جوندہ کھولی، اگلے 5 دن پکے نا، اگلے اے موقع تے 5 ساڑھے 3 نہیں سوا 3 ایک کچھ 5 موقع تے اس تو اگوالے جڑے نال بکے او پورے نہیں، تو اس تو اگلا دی خیر منا او تے پکے نا۔ ہاں جی آپ جو تلے شکی دین نال باپ زنا کر رہے سکی بیٹی نال نیٹ اٹھا نیٹ آتے لانتی جڑی آسا گلنا کر دیا سے او ساریاں سکولیاں کافرہ دیا میں تے مسلمانہ دیا تُسی مردے نہ ہوں تیا نیٹ سدھی مووی ویڈیو چل نکلی سکا پیو دین نال زنا کر رہے عمران نے ناوے تے کمڑا وے بادشاہ 5 سال دین قرآن پڑھائی دا رہا، قرآن پیو سکا دین قرآن بھی پڑھائی دا رہا، جناب کرنا تو لیل بنات کو لکھنا مدرسے چھوڑی دے غیر مولوی نو دیتے بیٹھے ہیں، پیر دے گھر کامت دے دی گل لکھنا بیٹھے پیر دے بی بی کہنی خدمت آلی تے والا پیر دی خدمت کرے سی دی میں نہیں سکا بھیرات بہن نال زنا کیتا گجرات دے حمل ہویا عمران نے ناوے تے کون ہوئے بادشاہ قبرستان پہنچی مسلمان دی عزت کٹ کے عورت نال زنا کر رہا ہے 3 لاکھ دا کتا خریدتے پرانڈو اچھے کبوتر نو نشے دا ٹیکا لایا بازی جی تامنے لونے وہ مر کے تلے ڈٹا ہے بادشاہ عمران نے ہوئے تے کون ہوئے تو 10 مہینوں چوتھی دیار لڑکیاں دا میلہ مائیاں دا میلہ لوا کے اے بدنام آلے سنت شامل 200 روپے دی چادر دیونی ولی کو آخنا سے یہ 200 روپے دی چادر جیڑے مقالے ملن نہ اگا بخشاوے مگر تو ایک کری مار کوڑے آؤ سجنانوں نے جو کیوں سے قدم خدا نکال کے آنا اہل سنت دی بربادی خود آگے سنت دیت ہو گئی 2 نمبر پیر لائے گئے ملا لائے گئے آج نام میلے پھیلے
بھائی یہ چار طبقے اس وقت خود اہل سنت کے واسطے نقصان دا سبب بن رہے ہیں. خدا را اکھ کھول انہاں تو بچ بھوپے پیرا تو ہاں او جائیداداں بنائی جاندے نے اتنیاں بنا رہے ہیں کہ او جڑی اگو حالی 7 پشت آمنی ہے جمی کو نہیں پتہ نہیں کتے کتے پئیے او جمنی ہے انہاں دا ہی پہلو بنا کے بیٹھے نہیں. تو دعوی فقیری دائی کہ ہمیں فقیر ہاں. ہاں جی وہ آپ دینا بھئی ہو ہاتھی مویا لاکھ جیندہ لاکھ دا تے مویا تے پیری میں جیندہ لاکھ دا ہی تے مویا سمجھ دائی. آج جانا بھوپا انہوں پادے سے دربارے تے والا چڑھاوے تے والا میلے تے والا کٹے تے والا بکرے تے مرید کان پتی ودا اسیا بکرے دا تے ککڑم دا پیوسیا تے با والا لاتری کھول گئی قیامت تک جا ایو درباری دا حال میں کیوں حشر ہویا بھی اے میری سینے دی جلانا جیڑی میں جناب دے سامنے بیان کی تھی تے تو بڑا پریشان ہوئے میں ایک کوڑ مارے کہ سچ آکھ ہے. ہن میں اپنے خطاب والے پاس سے آ رہا ہوں. اللہ رب العالمین